Clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule tun truma chon ni zan UEFA Champions League in khel result ngai nom taka train bul kan han tran le anga zanin in khel tor fixer teba ka football thuleng te po kan clearin kan ngai thla ho chaule zoi don nia ni zan lama khan Europa football club thrabik te inelna UEFA Champions League amor bok chau thei tur zonna quarter final first leg in khel mu nom tak kan cleara ni zana in khel mu nom taka Arsenal team English Premier League table ma hroi mek tu chu chak hramin Mikhol team Portuguese League champion lai Sporting Lisbon chu sikhat fain anvatne he in khel lai Sporting Lisbon heng goal shot tum sari an neya Arsenal heng goal shot tum kwa nei ve thongin in khel pumpui thlera atirlama Sporting an hlau om hleya Arsenal team hlau om ve thongin ball possession le in pass dik konga po Arsenal team an chung nung zo ka gola team pani te an van duai angreng khop mai goal shot kan munema in khel munom tak ero ani ti achiang hle in khel munom takai minute rukna leka demonta ball vor thatak cho aro zon boxa lupuing gola apeta goal ban aperadop Arsenal team an van nei hle minute somna geni gatamo chandinglama boxa ball lupuing gola rangzetin apeta heipo David Roya chon thatakin aloman sakle minute som palina dinglam atang Martin Odegaard ta free kick pe cho Zubimending gola tawin a goal teu khop maya goal mauta akal lo le chia minute som pangana madweke chong corner atang goal akhung teu khop maya goal ban apet per ball per hi Odegaard chong gola volley le ma se goal mauta akal talo ane second half an trana minute som nga pathumna madweke free kick lo chocho Odegaard chon tinglam sir tangaron petin a goal le teu khop maya ma se Arsenal team an van doya Sporting Lisbon an van nei kan ti thayang cho Silva chon thatakin aloben chwa sakman ane minute somruk panni na Arsenal in goal an khunga gyokare sa thora train Zubimendi chan box bon threat atangin dinglam kila moizetin a throi luta goal hi anlom man mase offside wangin goal hi pom anilawa gyokare chu alo pong zau man ane hemi nu hian team pani te anin noroton zela minute somriat pathumna Suarezan Califury dinglama chiang zeta abum kwal nuin alaya ball across gatamo chan dinglam kila atau David Raya chan bon zetin alobeng chuakle man ane minute somriat pasarina gatamon dinglama Gabriel abum le zau maya gola petin David Raya chun alo dang le ball per hi Suarezon gola pet le ma se David Raya bokhen thatakin alo nang ching le mana Arsenal team an van nei hle hun pek bel hi minute ni aniya minute som ko pakhatna Arsenal team an van nei ta Gabriel Martinelli chuan Sporting Lisbon defender pathumte abum kwal phei thot nuwa box chung alaya bola chip phei ka umaya Kai Havertz satan tok che hin ben satanga ron lut Kai Havertz sian du thu samin veilam kila apet luta chiang zeta goal hi lutin Arsenal team hian ma an hruai zuita ane hemi nu hian hun atom zui nga la Sporting Lisbon tang comeback na hun aum to lo awangin Gunnar sian Portuguese League champion lai hi sikhat fa hian an ne zuita ane Arsenal hian tu hnaya result an nei thalawa Carabao Cup final an van duai nuwa FA Cup train no cho an ni boka pressure sang tak noya Sporting Lisbon hi machonin mase weya sikhat fain ne nan changa second leg khelle turlo mase an din mun hi athata le ni zana quarter final first leg in khel munom tak goal shot tam zet na in khela Bayern Munich awan nei zo ka antranga away team hian mol nei tu Real Madrid chu goal ni goal khatin an ne European laltia an soime Real Madrid hian he in khela hian goal shot tum somni pakhat an neya an mi khol team Bayern Munich UEFA Champions League a chon team chiatia an soi ngai mi lo hian goal shot tum som pakwa te meu mai an nei ve buka ball possession apo in tluk hle hin in pass dikonga po team pani te an in tluk angreng khop maya in khel munom tak goal shot tamna Mizo paril rem tak in khel kan mu ane Santiago Bernabeu wa in khela hianin atira teng goal shot kan mungal mola minute riat na Joso Kimichan veilam atang ball overload so Hurricane chun alaya adang phei kau maya
upame kan no chung gola petin aduang tanin apet lem lova aduang thal chun pe che gola alu chiang hleyang ball alo pe thi kara re chun alo clear mana Real Madrid defending ache hem hle minute som parukna Arda Güler an through ball thatakin Mbappe tan ape ngala Mbappe hin boxa lupuin gola ashota mase Manuel Neuer cho apal tlang zau talo ane minute som pariata hun tha kan mule ngala Mbappe veilama Vinicius Junior tan ball pe pheyen ani hian athiam dan takin veilam sir train ball aron throi phaya a goal teu hle mase hi po Manuel Neuer chan thatakin alo dang le ane minute som ni pariatna Real hian Bayern Munich hi goal an khelai teu hle lunin chun ama ding din hai senatan ball pe pheyen ani hian ball hi hoilem lovin apelet le peka mase uluk tok lo hi an tur teu Ganabri chun ball hi lo nang ching maning gola apet ngala lunin chun adang chuak man ram ane minute som ni pakona Valverde ding lama Mbappe tan thu ball thatakin apele Mbappe hin gola kozatin apeta Neuer bokin thatakin alo dang le minute som ni pakhatna team goal kan muta Harry Kane an abula ding Ganabri tan fingzatin ball ape pheya Real Madrid tlarnung an hoi boy hle an hoi boy kara hian Luis Diaz atang Ganabri han through ball apelut ngala box chunga ani to wangin chance om to lo Real Madrid tal boy nang ching hian Luis Diaz en dinglam kila ol samzatin apet luta ma an hruai zuita ane second half an transitin Bayern heng goal an khung le olise chun dinglama ball thataka lu puin box pon hreta alaya ding Harry Kane tan ball ape phei ngala Kane hian goal zetin dam dup mahin dinglam kila athruai luta lunin atan chan somlo apet kil lutok hemi nu hian Real Madrid hian natakin annor zui ve ngala minute somruk pakhatna Arnold tan ball a clear chu thatak chu upame kanno chan anlama atau phei ngala an goalkeeper tan atau ningei tur ane afu tok lo hle Vinicius Junior chu thatakin apas ani ber maya mase Bayern Munich an van nei upame kanno hi chesol deu ma se Vinicius Junior heng goal akhung talem lova Manuel Neuer chu machon to ma se goal a apet lut lo ane minute somruk parukna Bellingham chun ahma ding Mbappe tan ball pe pheyen Mbappe hian velam kila kozetin apeta Neuer bokin alodan sakle pui hem takani hemi zan zet hit so minute som sari palina Arnold ta go minute som sari palina Real hian ansipur ansu tange nge ya Arnold tan ding namatang ball du thu sam arong cross phei chu Mbappe chung gola apet phei ngala goal kham perien gola alut mana Bayern goalkeeper Manuel Neuer chun rang takin man ma se goal line technology anrin nuwa goal hi pom sak anita ane hemi nu hian team pani ten hun tha anin siam le ve ya Bayern tan Musialan athel ho tak chu awiyom hle in arin oma Real Madrid tan Mbappe an box pon shet ta tonga dinglam kila a goal shot gola lu trap a goal ta si lo po Real hian an ui hle yang hemi nu hian thil thleng danglam om zui talawa goal ni goal khatin mi khol team hian hne na an chang zui ta ane second leg khelle tur ala oma Real Madrid din mun acheta angreng khop mai second leg a hian Bayern Munich mola Real Madrid hi anleng lut do na an din mun ni ache angreng khop mai heti megla hian UEFA Champions League kinela te zanina nei chunzom anile do na game ni khel ni le do nin zanlai peldar song pani le chan veya Spanish La Liga club lian pani Barcelona le Atletico Madrid te chu anin machonang team pani te he round ron lu thei tur hian Barcelona hi khelriata point som paruk nen pangana ni chungin last 16 hi direct in an luta Atletico Madrid te ro kong hau tak jok machonin khelriata point som pathum nen som palina ni chungin tun round hi an ronin pet kai ve thei ane tun round an ron lu theina tura tan hian Atletico Madrid lama hian lut masata ila playoff round a khan Atletico Madrid hian Belgian club Brugge so aggregate goal sari goal li ngota nein last 16 an luta last 16 in English Premier League club Tottenham Hotspur so aggregate goal sari goal nga ne le hian tun round hi an ronin pet ling thei ane Barcelona lamero playoff an khel kha angai ve lem lova English Premier League club Newcastle United so aggregate goal sari goal nin an neya tun round hi an ronin pet kai thei ane
team pahnih te engtika ma kan da hniam thein arin lova inkhel hmunom tak an chhop chuak reng thin ane anin matson hnung ho hi clear le ta ila Barcelona he Atletico Madrid te hi tun nailok April nili khan Spanish La Liga anloin matson towa khami tum khan Barca hin goal khatin ne na anchang hemi male che hin March thla khan Spanish Copa del Rey semi-final anin matchona Atletico Madrid hian an hne thung ani kha first leg silifaya nehin second leg Barca sithum fain an chak thunga masen le thalphak lova Atletico Madrid in final an lut chuti rol chon anin matchon hnung pahnia ero Barcelona an chak ve thunga tun anin matchon le turpo hian borok anei lian hle Hey aya borok neilian zok tur cho French League 1 champion lai Paris Saint-Germain le English Premier League champion lai Liverpool te in matchon tur hi ani o me anni pahni hi zanin zan lai pel som pahni le chan veya Paris Saint-Germain mola anin matchon do na anni pahni hi chon borok annei hat thin ane munom le leang team pahni te hian tun round ron lut thei tur hian Liverpool hi League Seisa khelria ta point som pariat nen pathum na ni chungin direct in last 16 an luta an matchon tur Paris Saint-Germain he in na champion lai ero khelria ta point som pali nen som pakhat ni chungin playoff round anin petling ane Paris Saint-Germain hen playoff khan an mani ram tlap tho Monaco chu har satakin goal nga golin aggregate ta nen last 16 an luta last 16 lama ero English Premier League club Chelsea chu all sam takin goal ningotin aggregate ta an sop hem maya tun round ni anronin petling thei ane an matchon tur Liverpool lam hi last 16 direct alut kha an ni thunga last 16 a hin all sam takin Turkish League club Galatasaray chu goal khatin aggregate ta an neya tun round ni anronin petling thei ane tu season an khel dan te hanen chon in tum tok view turangai an ni ya in khel munom tak ani be sei tai la thange team pahni te football chanchin a hin tumruk an loin machon towa team pahni te tumthum ve chak to hin anin machon masaber hi kumsang hajakwa somko pasari April ni som khan ani ya khami tum khan Paris Saint-Germain hian UEFA European Cup Winners' Cup sithum fa in Liverpool hi an neya hemi nu hian saria in matchon lane Liverpool Sydney fain anchak sangni sompare khan atum thumnan anin matchona Liverpool pok goal nia chakin hemi kuma vekhian Champions League anin matchon leya Liverpool goal khatin antlom thong tun nai chobi ka kumliam ta March la khan anin matchona khamitum khanen last 16 a team panite anin matchon ane sikhat fain Liverpool anchaka second leg Paris Saint-Germain sikhat fain anchak ve thong hunpa ngaya in ne tokin penalty a chak jok zon ania Liverpool avan doi zoka tangin khami tuma league winner team kha last 16 a PSG han anpet tatawang ani kha chumi no anin machon le masaber tur ani do na inkhel munom tak trang tak ani tura ngai o Inkereza le fixer lam kalsan taila football thulenga lut chhodon taila thange tunrum chu Neymar achang hian bul tan ta ila Neymar hi World Cup in lan atum luata ain tipal le tatlat maya international break la han taf takin training akal puya hemi wang hian in tun din muna hliam anei le tak thu puan ane Santos team training po tun din muna azom theilawa Cartopa Deportivo an machon huna po ain lan theilo tur thu an ti chiang to World Cup hun a hnai chho zel mai sia aloin hliam ve sek bok net ramtan ain lan lo mai rinna alian chho tran ta hle Arsenal team tana loin lan to midfielder Traber ni thei tura mi tam takina ansoi Aaron Ramsey poin ni jang khan kum som thum pangami ni chungin football khel acho san thu apuang fel vele ta tun hnai loka Chelsea tana loin lan to Oscaran football khel acho san thu apuan nu loka Wales team international midfielder hian football khel acho san vele ta ane kan hriat angin Aaron Ramsey Cardiff City tonga kan hriat tran ani ya kan hriat lar tak ero Arsenal team tang khan ani o me sangni pariat atang sangni som pakwa thleng in lanin he team tana mi tangkai le mi poimo ani sia kan hretlang anga masen liamin atla buak ngun ve angrenga hemi nu hian Nottingham Forest le Cardiff Atelona akhel vele zoi nuwa tlak niam lam apan chho ta tel tela
Juventus, Rangers, Nice, Cardiff City tante akhelle nuwa UNAM tan sang ni somni panga khan akhela tuna football khel acho san thu apuang ta ane Andram Wales tan hen tum samriat paruk inlan manen gol somni pahat akhung tling man bok hetiang kara hian Manchester United defender Thazet mai Harry Maguire point ni zang khan United team tang contractor Azia Belta tu nailo ka kan lo seito angkha nen United hian antlung het le ta ane kum samthum pathumau pa Harry Maguire hi United chuan kum khaddai an team tana inlan le tura contract an Azia Bel pui thu an soi heng ba ka hian a contract nei dana zir hianin contract Zebel pui thei ni hin an soi bok kum samthum pathumau pa mango rahi United team hian Leicester City train kum sang ni sompa ko khan world record transfer fee defender a chon ni turin pau million somriat sengin an luta hetlap tan hian tum san ni somruk paruk inlan to yen League Cup le FA Cup no moite a choi pui to ane United team in contractor an Zebel pui hi trakan titlang hlomem le hetiang kara hian Brazil national team lampoin Carlo Ancelotti cho contractor an Zebel pui tur thuni zang khan ti chian anita Fabrizio Romano atarlan danin kumsang ni somthum thleng dai contract an Zia pui tur thu an ti chiang ta aum zia chu Brazil team hun rei tak chung chu alakai hroi don tina ane World Cup zo nuwa po alakai hroi zui zel don ti a chiang bok Ancelotti chuak mai turang soi atam thin khop maya achu arinom talo hle United team na senglo tuma an helna sat mai Elliot Anderson point thutluk na asiam felta Forest team chosana City pan adu thuni jang khan asoi chiang ta hemi chungchang hi English media te chon anron tar lang ta United ta nilovin City lama kan mu mai arinom chuti rolin Elliot Anderson a hlutna hi pau million za somni ve lai ni tura ngai ani thung Paul Scholes point United team chungchanga an zona chu aron chang vele ta United team chan mithar an mamo ba ka an player kollai engemaza chu shal an ngai thu asoi Scholes chuan he team hian player pariat an kollai tu na ti thadu lo te hi an choti rangaya ke chuan ka nga ya anin thua fai hle angai don anne Champions League khel turin tundin huna din mun an nei tha khop maya season thara UCL an khelani ngat chuan tuna an player train khat ti thadu lo te hi chu chuatir nge ngai don ane chung ho te chon ming merin soilo ta ila player pariat ve lai chuatir an ngai in ka hria ti hin a soi ve tlat mai transfer market statistic vela rintlak mai transfer market lam hian ni jang khan thuthar an neya khovel tun din munala khel zinga defender man toz zual te chon ron tar langa kan pom thei hlomem le transfer market ina defender man tozual player hlubik tinani choron tarlan te chu somna hian ma gai chu auma a hlut nei euro makta doi somruk panga vel anga chutin somna vek hen miki van di ven chu auma euro makta doi somruk panga vel nia chut ane bok din haisen chu pariat na omen euro makta doi somruk panga tho ania an pathum khanin pariat na vek an ni te po kan te thayang chun hlut nai nang vek sia pasarina hian upame kano chu auma achunga bastoni omen vardiol William Paco te chon an dot chhaulea ani hlutna hi euro makta doi somsari ang vekha chut ane pathumna hianin Arsenal defender Gabriel chu auma kumsom hi pariata upa hlutna hi euro makta doi somsari panga vel anga chut ane pahnina hian Barcelona defender Pau Cubarsí chu auma kumsom pakole ka upa hlutna hi euro makta doi somriat velangin an chut bok ane pakhatna hian tunge omakan rin hlomle tudang nilovin Arsenal defender kumsom ni pangau pa William Saliba chu aneya Saliba hlutnei tun din hmuna euro makta doi somko velangin transfer market hian an chut ane transfer market in a player hluzol an ron chut te hi kan pomzong ani thei hlomem le Rio Ferdinand point Arsenal team chu aron vau khan vele ta nizan lama khanin Rio Ferdinand chuan Arsenal chu English Premier League a champion thei tura hun thra nei an ni rualin tuna an che chhodan en chuanin chethut thei din hmuna an din thu asoi Rio Ferdinand chuan he team hi kan mang thra mai a hlo om khop maya ma se tun din hmunai ro an ni hi champion thei tur chang quality an la neya din hmun thabere ro an la ni renge amai ro chu tun hnai an khel dan te han en ta ila
championship club laka hantlo mai te kha aza thlak emma Premier League table ma hroi tu tan chon za thlak top khok ani hetiang hi ala thlenga in ke chon ka hrelem lawa English Premier League ka anma chon le turte enta ila City in lama chon dona Bournemouth po an lama chon don ani heng hawa te hian che chuan na chance asang ang reng khop maya Arsenal team hian champion an do ni chuan an theina zong an sen ngei angai tawng ti hin asoi Liverpool lampoi ni zang khan thuthar dang ron nei vele ta hian an coach tharatan Steven Gerrard chu swinglo mai antum nia soi om vele tatlat maya Arne Slothian season kalmek atop huna Liverpool acho sandon ni hin soithom aleng chhome ka hemi mun ruak lo khatu turatan hian Steven Gerrard lam hi an hoita ni tura ngai ane Alex Fox Newsin atarlan danen Alonso point thutharon nei vele ta hian Pep Guardiola mun ruak lo khatu turatan City chon senglo antum ni hin thom aleng vele tatlat mai kan hria tangin Pep Guardiola hin season kalmek atop huna City acho sandon ni hin thom aleng chhome ka Maresca nen te po soizom ni manma se Alonso hi akhan chhota angring khop mai English media ten an tarlan danin Chelsea nampoin Alejandro Garnacho chu shal an phal thuni jangkhan an soita ni hin alanga aman atan hian sumpo ama leitu te chuanin engemaw zat an se na ngai tur thu an soi nia tarlan ane chuti rual chuan an discount hloi thei ni hin an soi bok Garnacho hi United atangin Chelsea hian an sengnu ta alaka hian an bei seyangero an mulo ni tura ngai ane social media kalteng thil engemaw alo ti ve sek boka Chelsea lam hian an pai dai thei to lo ni tura ngai ani sui bok Liverpool lampoi ni jangkhan thutharon nei vele ta hian Monaco tangin Magnus Akiloshe chu senglu antum thu puan ania kumsom ni paniau pa senglu tur hianin sum the chuanual antum Magnus si tun din huna United point senglu antum ve mek boka club pani in hal takte hian senglu anin chu tura ngai ane hei ba ka hian Matheus Fernandes po club pani ten in chu mekin tun din huna Portuguese midfielder hi alut nahi pau milen somnga panga vel ni hin an soi meka Hammers lam hian heting za thian chuatir an phal ni hin alang bok Liverpool le United te hian anin chu na angreng khop maya atui ma zok hian an senglut mai turangai ane Italy lampoi ni jangkhan thutharon nei vele ta hian Pep Guardiola chu senglu antum ni hin thom aleng vele tatlat mai Gazzetta dello Sport in atarlan dan chuan tundin huna Pep hian season kalmek atop huna City acho sando ni hin alanga club lampang hi chu kalsan atum to ni hin an soi bok Italy team tal buai tak hian an senglu mai tepo arinom Liverpool legend Steven Gerrard point Mo Salah thlak tu tura adu ber choron soi vele ta hian Bayern train oli se chu sengnut mai se adu thu asoi Steven Gerrard chuan Mo Salah mun rok hi azaw don emma ati theiang ti thei po hi an tam don lo ane amai ro chu oli se bi kai chun theina kai chun sang tak ka muwa Liverpool team kheldan le a kheldan po hi a in mil hle Liverpool hian man tau deuh po ni se sengnut se ka du khop mai ti hin asoi zui bok hetiang kar hen Liverpool lam ve khen ni jangkhan Brazil club Palmeiras sa train Endrick Bele chu senglu antum thu puan ania kumsom po kwami senglu tur hian amana po Euro makta doi somni vel chu the chu antum ni hin an soi tun din muna Eric Bele hian du tu anei sho angreng khop maya Liverpool team hian an senglu mai rin na alian chho tran ta hle Chelsea lampoin Liverpool in andu lawa an nol nu Al Hilal apan nuwa po Saudi Pro League club lianina andu lawa an nol le Darwin Nunes chu senglu antum ni hin alanga nu nuwa senglu tur hian club pani te hin in biang na kalpui antum thu puan ane chuti rolin Darwin Nunes si tun din mona Juventus point senglu antum ve mek buka club pani te hin anin chu don ta a ang hle United lampoin Cole Palmer chu anla dor ta zel ni hin alanga BBC Sport me point ni jangkhan ron tar lagen an journalist lar tak mai chuan Palmer hian United zom thut thei turin din mun anei ni hin aron soi United team hian Palmer hi andor na sa angreng khop maya senglut thei takma ngole hatichin hatun tumatan ni mai se clear to te ka channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thuga soi tak meu ane
like share le subscribe lo matan min han lak pui le ta ula thu thar ngai nom tak te nen in mu chau chun zom le zel kan tum don nia